Seljak, zvano izletište Tuzle, najbolje izletište Tuzle. Tu se sakupljalo čitave sedmice, se pripremalo, radilo se na poljoprivredi. Nije samo Kiseljak Tuzla opština, nego čitav kanton sada. Čivinice, Banovići, Srebrnik, sve to je. Priprema se subota, nedelja, ajmo na Kiseljak, to je u augustu mjesecu Kiseljac. Tamo se pojede lijepo pečenje, tamo se svira muzika, violina, šargija, tamo se igra kolo, tamo se popričaju jarani između sebe, razmijene se mišljenja. To je tako bilo tradicionalno da to nije moglo se ni ugasiti ni poslije Drugog svjetskog rata. Kiseljački dan i manifestacija kojom pokušavamo da dane kiseljake koji su nekada bili, tako su se zvali prije 30, 40, 50 godina, gdje su naši stari to puno bolje znali organizovati od nas i koji su vjerovatno se sjećaju tih dana, mi sa današnjom manifestacijom pokušavamo te dane vratiti. Znači, sav fokus današnje manifestacije, okupljanje građana mjesne zajednice Kiseljak, da se družimo, da se zabavimo i da napravimo jedan temelj današnje manifestacije koja će se kroz sljedeće godine, ako Bog da, postati tradicija. Svojim mladim danima, od 7-8 godina se sjećam vrlo dobro, na ovom istom stadionu, na istim prostorima, bilo je tu mase po 1000-2000 duša, gdje su odvijale prvo fudbalske utakmice, gdje je to bilo i muško i žensko, malo, veliko, znači ne samo s ovih prostora, nego i šire. Znači, sadašnji kanton, maltene Lukava, Živinice, Banovići i Tuzla bez Beli, koja je bila nosioc izletišta tada u Kiseljaku. I zaista mogu reći da se sve odvijalo tako lijepo i tako upečatljivo. Pamtim mimo ovog prostora, pamtim dole gdje je izvorište, gdje smo i dole imali baš zvane kiseljake, gdje su se znali po mjesec, 2 dana odvijati, gdje se prodavalo bostan, pečenje, igračke i tako, da je to zaista tad fantazija bila za nas u djecu, ali evo, Bogu hvala, nadam se da ćemo vratiti i Kiseljak je zaslužio da se vrate bolji dani. Kiseljaku treba infrastruktura. To je najbitnije, pa da krene. I treba mediji. Mediji trebaju da potenciraju i podignu Kiseljak, da dokažu na medijima da ima uslova, a svema treba obezbijediti sredstva, obezbijediti ljudima da mogu da rade. To je jedina stvar, drugo ne postoji ništa drugo. Ljudi su voljni, ljudi su željni, svi smo mi željni dobroga.